Doktor Batbit na Apollo Guwahati kan sawan senang bak Shalong dan Sumar ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center kemudian Hajan Goralin Lower Nongrim Hills Shalong dan tahu benai naitung arajar alpusan. Doktor Deputy Goswami in sawan nak penduduk naitung arajar alpusan nadok kapor kalau ibu jemen step hadok kapor arbaje nosngi. Doktor Amlan Joyti Sarma in sawan nak pendai tek naitung arajar alpusan hagapor phobuji hado kalau ibu jemen step ban Sumar kemudian mau hau kelai kemudian jing thot banet penji kemudian jing pang hau prostate kemudian tumor lane jing pang bampang hau kelai. Bo Doktor Laksha Joyti Basumatar MD DM Neurology unsawan nak shitrik unailar arajar alpusan nadok kapor kalau ibu jemen step hado shi bejemen singi ban Sumar yagi bakthakli ni migraine kemudian jing shitam magajing ki jing kesar kemudian jing pang kering pang stroke kemudian jing pang meningitis kemudian jing shitam hakabor ken mau baki nugri jing pang kibiadai berkebentar cakakli prostate baki we jing pang hau khalai neurological problem. Doktor Dhanjit Nath MBBS MD DM Cardiology in sawan nak shitrik unailar arajar alpusan nadok kapor kalau ibu jemen step hado shi bejemen singi ban Sumar ik beranjing pang hoklong snam kum ki bam tit bha uklong snam ki behe plat uklong snam ki behiar ke blood pressure habaki shong nikitia ki beran thli hoklong snam ki beran jing block haki thit klong snam ki beran jing lang hoklong snam ki beran jing pang hoklong snam nadok badangkha ki beran jing thot haka blood pressure ki pang shadem habat rekam nikilat med ki bampam bahau klong snam baki we jing pang klong snam dara pikwa ban bo appointment pila ban telefon ani WhatsApp ha unu number khandai saw prasan lai khandai nyo lai lani pila ru ban book online appointment ha website www.apollotrinityshillong.com